ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Da ke jing trang ban penjanai ki Islam ajing kai ki belong kum ki umpo liu jong ajing nang jing start di ki kon dikti bat Charles Pong Group UMLE ke North Mai haringkar ber chief executive member ke KHADC uba penyai sing sim Klub lepat ba iki kamera kelas berthamai jong Little Angel Secondary School Halapalang. Nak kaliang buat Charles lairap ban penyo i kamera kelas nak skim MLA kat bau penyai lairap nak skim MDC keblokot Sunluck ban pet jike jeng khut jeng suba jong nak school bat kham tame ye ke jakalit chaba jong kena school. Kumban chukdo ya ke school Little Angel Secondary School la seng ningkong house nam arajar ar bat kat badang mi gisngi bat kisnam ke school kalang kiu bat longkum belong hadu menta. Hari ni kesni ke dong penyak jangka skol ke lapan kuburam ru iki kena skol ke belah pas bah ya ke examen SSLC berkum juru ya ke dong hikai ke belah nak senyang dah ke pisah banyarap ya ke ni skol. Lapan po penping ya ke ni ke jungla kemen jangka skol ke dailing ba ke jungruai ke jing syar ke bagi kena jangka ni skol ki ai. Kudiangon Marvin. Then I request the President Secretary Marvin. Dear supporter to our Barcelona and the school, MDC, our local MDC. Through his help, we will be able to construct our Honey about Little Angel Secondary School. But kabaharu, ya kaban yo ban play, ya kenika toilet, na kamenta ka jingdon kam, jongki students ikna school hani baro. Yang kaba layu nak kerjakan hasil Autonomous District Council. Dengan so kemenlu baka school kelapan baik bandar kenika felicitation program khamtam tu yakini ki students ki bala pas bahan gi imene iski ba ka school ka baret ka school ka baran la ka shnok inre ka long ka job pat na kamta ki kena ki ba yakun ni exams na kanika school tenga soban congratulate ya baru kini students ki belade ha kelas SSLC examination berkunjung ka jing kitbok kerja berku kedua ikibai ki students ki badang kerja kata kini ki high class bagian berkreat yang exam sebenarnya lagi Islam sebenarnya dengan sopan I could play kerbang ikino hikai kiblat treshkam oi isutu ke school ke ba run daka community dan ke shnong daka fund jo ke shnong kamde ke masuk seban bit penbiak yang jingdan kam ke babun hamtam jingsio ikino hikai Mereka mengelakkan suatu desitang armut nak kino hikai kibala yo yang kasarri nak SSA. Mereka badang pun kini kiba kersian nak lihat shnong. Ngidon kam pan treshtom. Kajing treshtom kalak ban pelai ini nak pun ki jing air. Hoi kepulim ti di kawai kaba ngidon kam ban haga jing puliru ngaso baga jing treshtom kani kaba dan kam hadu kata-kata. Syafang ka jing penslo jong katu kani gikin mun syarum syanai. Ba kamudu ka jongki kalong ban rat ding khong ye ka jing tok. Tingi i ba pon ha ki pai ba
manu ki bam komen ban rat ding khong ni jing du ngaru ngwa ban bit ban biang piru pikwa ban nang kiu ban bit ban biang Henry kanamla pat kata ka jing rat ding khong ni jing du ne ka ban wan kata ka jing bit jing biang ka jing ruspa api ki long yeng long sem kum tu klem na trish tom ban shong Henry idon kam ban trish tom tengah rasul ban ong ka jing trish tom ka ri ka ban kam hadu kata kata ikini ki students aku ban kentu ba sobha ban kyar na antni ke eke kawe na ka jing kerni ka jing ti besneo menta ki ba ngi hap ban yakran ha ki school ki awareness ki babun ki penlok ha ki school lamar ki persyang ban target ye ki kena school lamar ki dang loi ki dang score ka jing merjun khat te ladang ngop hangta ka ka jing pule ka jungi kan nang poison shuno ban ka baar par ban kyal na ka jing kerni khamtam hakini ki social media mata pipet hadin ka post covid hadin ka covid ni iba ki kimi ki pa ki hap trish tom kat bala ban hap ban penyo ban thiet smartphone ni ki kena namar ba long online classes hakitu ki por covid tementa namar ba kala long kelas lagi school dan kamshu Henry kila dan ki mobile phone ki jongki ki barem dot but kila la ban access je ke internet but ki social media ba pair ban I kajing kloi ban Q step ke teknologi benta hadu bangi teng ngim poi perkhat bakan long pun di ko makalong hani po ri kasi jungi ka influence jong ka teknologi ke influence jong ke internet ke social media hadu kata ngan aso madong kiar na ka ba kerni haki social media makani kan pen baklano ya ka jingya tenti ke jong piku ki kena jaga ban concentrate ka pulikot pila distract ka ip shi we par ki benta but dang haki ni kita yo bala dep my your experience the way one hour line ki kena pa era ban pendung kelasnya but namar baki feel hak kelas 12 ngong feel subject you ki ong feel kasi ngatap shalang ong kasi feel ong padai ka ong kumno ka temade bala kerni ka social media undan por show ban boleh kon te hadu kat ni kala penhiar ya ka jinglong jingman hagi kena ata tengah kentu yepi kum ki kimi paru sobha ban pengor ban long pikir bah ha kabe di jing penan kam ki mobile hapor ka ba ki hidang dan ka jing pule kenang ba ngin penan kam ya ka tak kapor badan kam se inde ha ki we par ki ba badan kam tekani dik ka trend ka bangi I benta jaka bagi kena ki ba API ki exam ki ba her kitang pass bah nama baka sarkar kala nang kam pensuk ya ki course ki syllabus jampi Henry kat nami usnam nampun ki ba fail tekani ka jing challenge yangi kum economic mat deni government deni ki kemi pa deni ki nohi kai nama takadawa kentu ba soha ban shipkya habi de ba kane ka jing long jing man hagne po ri ka jungi habi de ku le ti de nakadya ka jungi kumka hasil autonomous council ngin persyangkat bala ni trelang ba asnom na bantakon kini ki project ki ba pipidan kamtam ki institution ki ba piran kita kadar asnom ngin persyang ban ai ka support ban nakadya jungi ngin persyangkat bala ban yaram kata ban ngin yaram ru sakumba life preu hajar benta naka council ban siu ya I tulop jom ki nohikai kamdei pat kaban long continue reitang one time kabang ila ban ai life preu hajar ka assistant naka dia jom tang ban kersyat kalu malai kai masiku kamdei kaba sub tang life preu hajar Andre ka budget jeng iru ka ndiak ha ka education de namar baka nongrim baka jingthru jong ni school baka de ka dan kam baka sutanat ha baka enrollment ru kala kiyo ba napai progress jong ni ka school na ke enrollment ka poison life spa no dalam bakala life spa la de fipe school ba tang ka kerteng mo little angels so bang dan re la pe ka numbers enrollment pa life spa ka de ka ba pun pa
The all the best ya baru ki students ki kemik baru persiang menteri stom kat bala menta ki bun ki kam rei ngi pat teng teng ngim chu ngi chai tu ngim chu trei takara bun ki yo kam ni ki preu banabar wan shane ban kini noi ki kam chungi ingin persiang bagi belong preu kesmat ban menteri stom kat ka bagi yo boleh la aisap ini lagi jom ki benta dari Namti Tarian Beriu Samla Namba Mengai Tua Badi Bayi Kesep Jongi Ini kemudian belum ningkong Yai Ba Penyak Sisiem Para Noksong Snong Josnong Kokse Belum Ru CM Jongka Hasil Southern District Council but iwe I don't ba iba Christian ba iba Snong ba kung MLA jong kamor kaneng ru la Trishtom but minta kung MLC ru ya le bon hi kam aman la chakar war me snow I kam oi trei me rish boni me ima ke aldariam la ini senior retired IAS officer juga cerita kejadian. Balabat ia kerdan berher apa sarkar semua. Mai iru ilakit sibuk kikam. Dalam lintin ia kiweki officers kamu bagi dia bertrai laga bentar intiu kalau juga state kejadian. Sibuk. Porbang ayu jalan akan ikut ningkong Ustem ajar live, orang kasajin MLA, first time MLA awak ajar live. Kawan akan dia jaga, umdah dia. Perkara kaya ruput dah, suki, ringkat perkara jadi trailan, Krishnong baru MLA, ayu ini minta kali Krishnong telah dan minta kacimba. Perkara school kalau Arab sibun syar. Yang kita kena kiba dan lat beliau balik cowok itu nomor 1 ada yang label siu di apa school ada yang berpawang ni jadi jus semua kebakrau tapi isnom ibarogoy nomor 2 langit kali ini ya ba nanti nomor long kunjungan ilong ni asi ang nagwawad siya na sa school lang ni nakamsel tingong siya ba rin ang mansip pa din ang siya mo pinga sukmangan barangam gamsiw gamdan ka man ice cream show hindi to hindi real shimet but I cut kali ke school sekolah di school. Kami arwah bin Shem, orang bahasa Melayu, kemudian itu bensin, keluar ke bentawan pen, yang Snong apa udan benta kumu, benta kumu nak Snong. Kami arwah bin Shem, sisa di bentin, berpau jing semua kebakrau, bentai. Di Purim Jogi berkantam me kibalah. Penhepen san kumuni beliau berkantam tak emlang salam Jogi berdua bersu. Di hangningat. Mai kumlelu begini ikai. With the near resources of the Snong and the school, you have strived hard to provide the basic necessity of a child, which is education, so that they could be the pillars of society through the knowledge that they gain from this area. No matter here, building school, need to building, they will tilong juga jingnang Kazakhstan. Poliu juga jingnang Kazakhstan. But I ini baru ikut tijungi yang jingnang Kazakhstan. Menlong lur juga jadi riu
crore Jumani. I'm glad. Despite the difficulties you'll have strived hard to make this school, Little Angels, a reality. Therefore, much has been said. Nanong betekshu, nanong kani jogun, you can take but kani idong ring ashwa jonga. In ring a kirpat ban bintanga khode secretary shnong, but iramba shnong suba ban one. Nomor keden ki scheme ba nanate ban ai pinalo shwak election jonga MP in because of the moral code of conduct that had to be delayed. Kirpat 51 shwa ban shimmy 2023-24, but provide the purchase of HP laptop for the use of the Darbar Shrong for implementation of some scheme, 47,000. Then providing assistance for purchase of sports materials to Lapalang Sports Club, 1 lakh rupees. And this is for providing assistance for extension of the community hall at Lapalang, 10 lakh rupees. That is the scheme of your Papinya, Majonga, but Naki don't have Hakumbanoti. Can you get snow? You, Akiambaro, Nambundam Wanra. Super sign, Pulit Puti, Namandaki, Namshuk Stone Jewish, Kubli Shetan. The Honorable Chief Guest is Anvil Ya Unai Mawbitting. All right. Let's take a round of applause, a big hand. So, I'm happy,